Kardom dan marli pini ako putat wangtula nili nali tum kaching hon mate kelang bom a channel Karbi 2.0 along lapen pini a video na nali tum thumbnail mate title long tag long pota hailo la son thak thak sin nili la so video long than pachini po lapen pini nili long do ya la Unaisha teron pi la si nali tum non kelang bom la Karbi 2.0 channel long si akimilang pulote nali tum subscribe ikta hai putha to hai putha pare kiss ta pitha kiss ta apare la son thak thak sin nali tum so video long tag pon long po lapen nali tum la PM Kisan bangke 2029 malam si launch lapen kaduka veta applied nla lapen adhog icon long bang non 11 installment ande chitha bom la lapen adhog long bangke 1 2 installment long pen pending check dila so puthak sini lipi pachini po pipo se pending ma mate pipo se na chitha theda ma la hai hui bang Koson se nali tum ini lun ami thang mobile pen check thegi ma bang sini li la so video lang pachini pon po la sinali tum video ki cheng pen ki judan lango la lopul te chini po la pen non kaya son thak thak sila intro bang jiso lang pon no la intro lang det pen video le cheng pon phelo na la pen nali tum mobile long la browser di Chrome browsers lapen kapre browsers dame nali tum dame go mate open igo nilida Chrome browsers use airport Chrome browser open ikpo lapen nali tum dak tok ikdamo PM Kisan putok damo PM Kisan lasi lason tok dam det nali tum dak search nai search det nali tum atheng no lason nang chiklang ikpo la PM Kisan la thaksi nali tum atheng no nang klang igi lapen la http pmkisan.gov.in pudi lapen la ber PM Kisan pudi dak PM Kisan number ego nali tum dak ber det nali tum atheng no lason interface nang klang po lasin nali tum mobile long jong si Chrome pen sidam po atela 3 dot di la 3 dot long ber igra nali tum la aber kitok di la desktop size pupu la desktop size banani tum dak check mode mare tick mode pideno pidat pen finally tum theng no son interface akon ang klang thopo mate la picture arjan mate lahai hui pabi pithe me dui la penda ke tok do athak ekyc do nasinali tum jongsi no anta bene PM Kisan no jongsi tangkana si thabom lang polte la verify kuri bolte nantum la ekyc lomber igra nani tum Aadhaar card hai hoba verify no lapen jongsa kimi apply the new farmer registration number ego lapen Aadhaar card jongsi ADD pulote nani tum dak pen edit pon tamme lapen nani tum matheng no dola one second oh dak back dam ikjoilo nili nani pakla ikpo lapen kapre la dak do olang option loin nali tum dak pen lasi pini bangke nali tum nili na thanala amon nili puelo mane beneficiary nali tum status Koson si ke check popul te dak tok doi la berba dak tok la beneficiary status lai hui dak tok ye lasi ala uninstallment se dak chithap ma lai hui nali tum ke check daim bangke dak si ber nang pola beneficiary status pulang ber ego dak ber det pen nali tum hong ikchena sabso dak ber det pen nali tum rason interface wang to po lasin nali tum jong se Aadhaar card aprang men jong se verify tang do pula Aadhaar number nali tum dak enter ego la Aadhaar card number ber ego la pendet nali tum la kung kitok di get data putok di la get data long ber ego te nali tum details na chiklang ikpo na pen jong se Aadhaar card aprang ka apply hu Aadhaar card jong se pidon de pulte nali tum account number pen se lying pulote la account number long dak choose ego dak choose det pen nali tum da account number ber ego la pendet nali tum la get data long ber ego nasi nili banganon da account number pen se ber ikpo lang ikpo nasi nili asap so da video bang paching ton ik hoi po la penili account number ber det pen finale tuman details nili na piklang pon po la penili da account number ong ber elo la pen nili non dak ber pon po la get details lo sorry get data long ber pon po la pen get data long pen ber det pen finale tum la beran chiklangi your details are not registered in
in the portal or rejected due to wrong details pun cik langi muthe mane da ke tok dolo laso pene account pen banale tum phan details sai hui chok chi dat si reject porlo si poisa bang tangka bang na si thap dat lo la pen nili non ako kaprek account number bang nili dak check thupo la si video nali tum skip kepin pen dak lang pomo la pen nili dak ako account number ing si kaprek account number bang nili dak ber thulo la pen nili non get data long ber ikpo dak get data long pen border pen afit la so dak banga nali tum details so nang check lang po la pen details nang lang dat pen afit nali tum la ber bang check dam thunang po nili dak atha an ban pik lang te dat po thima la details sai hui bang la anili atha ga men arong men la pen la hai hui ban pik lang te dat po la pen dak dok do la payment dak thek mon loi nali tum ta la payment status banali tum dak thek pon long po first installment payment has done dak bang first installment pen masi nang chi thap thepin lo la hai dak lang igden nali tum ba thek long po la second installment la pen 6 7 8 la hai hu yenta long dun depin la second long banga a thepi po si long lema pulo te nali tum nili la thak bang jum nang ik po la dak nam pik lang pon ek po la si dak tok dui nali tum dak pore ik datame PFMS bank status la bangai correction is pending state dokok la correction bang dak pending dokok lo la pen nali tum dak Aadhaar card status long lang damno te nali tum na Aadhaar card status bang Aadhaar card is not verified pudi athimal Aadhaar card chok chi dat pen joksi dak bang la first installment an si long nun chok lo la pen second third la pen fourth fifth bang long nun de dal lo la sinali tum non la EKYC mate CSC center dam igra nali tum la verify lot pulote nali tum la arma pending la amot nang chitha bigdat po puisa dasi la son tum si du pulote la first second installment an long shot pulote nali tum bataing si check damo copy problem si dama mate na reject erluma mate koson ma pula hai hui nali tum check damo la check dam penali tum dak just the details dan check lang po na pen Aadhaar card jong si verify felang pulote nali tum bangke verify ingo CSC la center long damigra la verify la te nali tum la total installment bang dang na chithap ik thai po la pen ka reject tum hana te la ampen ni first na piklang son si dak abera ki er sahi pen chitok ang po details stock chai join si reject pro lo pen chitok po la par ke la ka reject je tum bangke dak pia thesi la tangka ban chithap te ma dak details sahi bang la thak dak tok thai pola Aadhaar status lai huin pen ni piklang thai lo son si do pola sinali tum pima chok che dong se bank details chok che pola te bank long dam ranali tum da details sai hui bang da correction kuri dam tame la pen Aadhaar card jong se verify filang pola nali tum CSC center long dam igo la pen Aadhaar card bang ta chi verify dam ik den la sila anchot la pen 6 7 8 la high installment 10 installment long thai tum Polote EKYC jong si kuri re lang pole EKYC kuri no kuri pe prap simi kalte mo ke सबसे problem do chata thek asi EKYC verified no nali tum ta nan chot lo nali tum thek pon long po Koson son si ke check ning ma lai hui ma nali tum chini pon pol asi chini polte nili fano la comment long stame na humri ngo comment long la pen contact info ta nili hodak pilo asi nali tum hodak na humri ngo la pen mo next video long le chitong nang video lang mission polte nali tum subscribe bang tinir no la pen share yu ta tinir no la se pinya video bang la anchot lo tata puno tata yunes pupen chop na pare tante la anchot lo la si dome thak me Kardom